Okay. So patungas na pud mi karon sa bod sa Nazareno Shrine. Kung apamis tunga-tunga, wa mi moagi sa kalsada kay para challenge ba. Adventure kuno. So dami karon sa tunga-tunga pa. Karang nas likod na ho. Karang nas likod na ho part na nasa bod kapilya babaw. So kari pod pikas likod are mo na imong plano ana mo na mi karon. Tistingan na mo og makaya sa among tuhod. So kita-kita ta dito guys. Hapit na. Hapit na mi maabot. So nagapoy nauna na mo itong pikas board oh. So ana na mong among goal. Ano yung target ron para muntaga. So anong ubos ana diha may mga batanon nga nag kamas-kamas po sila padong po sila manaka. So binta ni murag bibo ning lakawa ron. Gihangak na ko. Pupod. So si Japod. Pupod, hangak. Okay. Pus gihapon bisa gihangak. Okay, so kita kits ta. Oh, sige na kung kita kits. So nalagid mi sa puntod, pikas bod. So, parang kapilya. Oh, di amin na agi. So, karon na po'y mga bata rin, na po'y mga nanaka po dire. Nagpa-signal.